Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, kepada seluruh warga EMGS, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang mulia ini. To all our foreign ambassadors, to our beloved international students, and also stakeholders, I would like to wish Eid Mubarak to all of you, and may all of us have a good celebration during the Shawwal, inshallah.